Bonjour Christophe, passi tutte le mese de juillet no mio village de Rucabiera. Su un mon frère et le mio cousin en la nostra maillon familiale. Fuori, il y a un grand jardin e zaia che dormen cada sera en una tenda, ben au fresque. Ma la giornata fa caute e anantui si bagna en la riviera. Cada dimanciada anan festegia en lu village vesin qu'organisum lu siu festin. A ura fau parte dau comita dei festa de la semana che ven, un belu amiche dau mio village organiseran lu nostre festin. Lu divendre de sera li aura la pulenta. Lu dissata de matin caleran en li carriera per faire li bad. Lu sera avant demandat au groupe roba capeu d'animal lu baletti e lu dimeneghe li aura de joc per lu enfant e lu concours de botch per lu grand. Esperi que tout si passera ben e que li aura de munde. Se voles venir sies lu benvengute. Sabe que sies restate a Nice, pensi que davao li deu ave tout plein de munde. Esperi que t'amuses ben, allura ti dia ben leu e porte-ti ben. Fabrici.